Assalamu alaikum, бағыттағы каналдың көршілері және қатталушылары. Бүгін 25 октябрь 2022 жыл. Ош шаарында Атеш таш базарындағы балаларын таныштырамыз. Қанша? 50 сом. 50 сом. Қызылша, қызыл. Қызыл қанша? Қызылдыр 50 сом. 50 сомдан сатылды жүзімдер. Жүзімдер. Дерлік бар 50 сом екен. Бирок магазиндерден тамский палчиктерди 120 сом алып жеп атабыз. Курма канча бердиңиз? 30. Сиздики башкача жүзүм го? Мына канчадан булар? Тоголок. 40. Тоголок. 40 сомдон бар. Түшкөн алым 15 сом. Айтылыш базы. 45. 45. Ne var 50 сом? Майдасы да 45 бе? 45. Bunlar da. Koy demey. Средний алма 20 сом. Жанатан. Qancha oldu? Yarım kilodan көп çıkardı mı? Salata yigirin 40 somdan satıldı. Ötte som alırken. Çok. Qanchadan sotasiz qarabdan? Salata yigirin 30 somdan beriptir. 30 somdan satıldı. Bananlar 3150 сомдан берилди крапка. Килограмм ошондо бул жыл менен 143 сомдан тур келип калат экен. Баклажан 50 сомдан. Айтылыш баасы. Баклажан 13 сомдан. Болгарский деген. Болгарский 13 сом. Салата yigirinде 50 сомдан алышыптыр. Өтө сомдон саргарыптыр. Кирп сом 40 сом айтылыш баасы. 40 сом. 1400 Biyalma 100 somdan satıldı. 8 kilo buldu da. Ötö çok. 1400 bulup da. Tey yarımı pişirtseniz. Bir üçtük yarım koyarım sana çalık. 2800 okuyabilir gecike. O şundan mal baksa. La geliyordun satıldı. 100 som. Janatan alma 20 som deydi. 20 som kemi бар екен. Сортировка. Ар биринде курт бар екен. Бүт барында курт бар. Şu bunları görever çekeceğin. Salamına taraftan alalım. Ay bergen. 20'dan berdi. 20 som. Kuruşan 80 som berdi. Түшкөн алманы 20 сомдон берет ат. Орунду жерде эле билинбейт. Чөптүн үстүнө түшкөн. 20 сом. 12 сомдон сатылды. Ар биринде курту бар экен. Көк алманы 15 сомдон берип атыптыр. Мында эле курту бар экен. Бүт барында курт бар. Шалгам 20 сомдон берди ат. Килограмм. 25 сомдон берди ат. Картошка 25. 23 сомдон берди ат. Нокот карабай картошка. 25 сомдон берди ат. Сары сары сотун. Кызылдын 26. Келеге 28 берди ат.
Айдаркенин сәуізін 25 сомнан берді. Оптымға. Килограмм 25 оптымға. 18 сомнан берді килограмм. Ашқа вақтың. Бұнысы 25 сом кен килограммы. Сәлі деп қойып кен. Нарқылар қарағанда дауымдырақ дейді. Сатушының айтысы бойынша. Бұлар 18 сомнан. Бұл 25 килограммы. Qo'n 30 so'm ekan kilogrammi. Shuni mana bugungi chiqarish jiyintiqdagi to'g'anlar hozir ko'pdir. Bozordagi bolalarni tanishtirdik. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, klass basa ketingizlar. Kanalga atalganini unutmangizlar.